teman alliance tu no Jongsi BJP akan PRMG pulo dante BJP along cedang ni pulo dante ako Jongsi alliance tu itu te pulo te laki kumina BJP akan kape rayan kape hai kape joy tuan joy lahelo ni tu punya bang laki nili tum NGO ako lalang ni pulo yang kenang sorami pulo te mau vote ke pulo nang delo ma NGO tu vote ke nang NGO cooperation to nalage niki aru NGO no aru tekete ejon IAS retired officer হিসেবে NGO meaning ki NGO bulile kakudai hetu jona husi JCCP কোনো দিনে NGO নহয় aru আজি to movement organization amar prothom aru pradhan uddeshyo to hol jitu autonomy already ami paisu Council of G2 autonomy convert করা হয়েছে এই autonomy protection কারণে এই JCCPA টো গঠন কৰা এটো 9খন জিলা এতিয়াও বাহাল হৈ আছে আৰু সেই 9খন জিলাৰ ভিতৰত তিনিখন কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও হেতু আছে কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল কি 2021 ত আমাৰ যেটো 6টা সংগঠন বিদ্ৰোহী সংগঠন absorb কৰা তাতে উমুৱাই দিব গতিকে এইটো আমাৰ যেটো in our humble opinion the proposal amounts to surrender of power the ক্ষমতা urai here is Mamputo openly itu mepesa sipa itu kasosar itu evelang maka door is open for negotiation on the negotiation kichikia pan kichimaya pan itu maka tuar ga dola kasi lain no kasi ya katara aputakta itu resurrection pillar kasi alang di damela sobange nompi somke repeat pedara bang sikeme kadoga we jinumpe ja asai bang selanita ani mata ponangi kasi nero political interest abang ke lagi cuci alang selesai banget. Lapen sonyelam te bangke, mobelang ini dia lo bangke lah. Kena aspalam bangke, larang ini rudam delo, lakar belo kena son mata bela bangke. Don da pis bang lo pulo, ande pis bang bela ma. Oi posa kota kar belo ke live letter lo, kapre ade live letter be kota kar letter. La bang tak kuja bangke, ini ajudan kok. La say what is the stand on regarding non-withdrawal of ASPA from Karbian law? What is stand of Karbian Autonomous Council? La bangga pini itu menglalaki nako. Lapen Sonia lam dia bagela, bukan jasemet kene border lam di block 1 dan block 2 salam theba. La sila sotra bangke dak alam masih ada given take alam masih dak ke Karbian law kan tadi. This is already resolved 1951 and you can see like Chunelo, Rizobello, peacefully both sides also accepted through by consulting a commission, through commission report, both sides also satisfied and they have agreed it and peacefully settled down. Lasila solam bangke non kita kata ni. Kalau solam ni beli dalam non ada kamruba along latul give and take an agreement dulu. Hala ke months later, 1970-71 awalnya so Meghalaya rasa macam tak Cita Karbi Anglong as 51-50 ho dalam. La sela solang kira tum. Aja pudam dia bangke. Lada point ang tangga dorde pulote nang trojai kan mano. Non pini Meghalaya so Tamil typically. Mizoram so typically. Ini so taksi Nagaland son kali. Arunachal son kali. Lantunta ala Kopila Central laso kene consulate fund of India can see hadap kan si poisa nangale la SGI grant or cops employees one salary ki la sinon tasa government GI alo takri tu tak dundai GI alo rokre bade ne pamekano la si drama ha kai CM Karbian Autonomous Council pan chuding rilo nang lila en government na bangke la kendari la kenang suicidal laki mina aja baju dalam lo, baik Karbian lo orang laki politik, sekarang di bandar, oh lah, itu masih ada isu bangka laki nanti, cepat aja dulu, itu masa mana dopo, ulu mati laki, emblem laki kilo apa kilo, asam ada dopo, laki very concept of government, laki very determined, hanga dalam ni, this is matter of Karbian Autonomous Council, laki chief minister dalam bangke, he should honor it. You should respect the sentiment of the history. Laso Bangalam,
Lama ke respect back di sebelum bermakna. Lapen lasoran nasi isi abang ke ala environment alam di buka. Environment bukan nak tu cerita. Environment mana non bagi Caribbean Long Council kedar le. KSC kedar boleh. Assam kedar orang cakap ultimately lagi Assam service orang lucok po. The service will be Assam government. Lagi service masih Assam masora. Lagi Assam kurido lah bagi. It will not remain no longer in employee of Caribbean Autonomous Council. Lagi Assam government employee si mandate po. Lasi lah bagi suicidal. Labang kopi malah claim dah muda bukan beach padu tu kan. Non ada ke take kere tu mana tu ada no. Non menangan dispura orang talk of the day, talk of the discussion. Non department bagi wanbom lo, 30 department lo, 50 department lo wanbom lo. But you are selling your employee. Your employee you are deporting in the state service. Nah state service lo harus patun bom lo, tak employee service. Boleh kosong lah bangke. Kadang cepat doa ini nanti boleh kosong lah. Asila bangke basic foundation of autonomous state to become autonomous state. Autonomous state neto nota do appearance na nagiging ana nagiging dai. Labang pile NGO. Lasi CCP ke NGO kali. This is combination of all movement organization. Lake kadong kami movement organization jelang tesi Caribbean Long autonomous movement ke pangkal bocil bang. Lapan 2.3 na suka cesang pangkang konjiawan. Isi Caribbean Nationalist Movement ke pangkang konjiawan si isi kacesong asong. This is movement organization. Ini beti SDC bandar itu ada acuan tu langsung provocation, langsung alam nang lasi labang kedai unity kita nak wala masalah lekang ada. Cebong nak Fatiun masalah itu. Kopi stand lo, lasi publicly declaring, lalu cekro yang cekro ini, langsung meeting masih ini masih panggil. Kadang cepat doa ini tu kisah. Lasi labang ke basic foundation of autonomous state to become autonomous state. Autonomous state jamai emana employee boleh. Ayo kita ambil bangke, lada. Kalau sudah juli lila, nang lila yang sudah pernah bangke nak dari, lagi nang suicidal. Laki minang si baju dalam lo, dan Caribbean lo orang laki koloni, sekarang itu ada itu masa lo lupu, bulu mati laki, every laki ni dah mana tu, asama lo lupu, laki laki very concept of environment, laki very detrimental, polisi laki. Langsung lupa lo, nak pakai job mana pakai, laki kamu. Caribbean Long ke komison sen pakapen hada ka minister atum chief minister atum botsat chief minister Caribbean council kado che koi sar bensi labang ke kiriyo lasi lada kala masavelo lasi council atum non itu gela ke rada soa bina jinsi ke lasi council atum na sobuta kopi stand no lasi publicly declaring atum chekro ne laso meeting masih ni masih panggil udah ne given take a meeting lo make congregate ne Apen lagi dah Caribbean Long orang dan jiwa isar nahi, lapen Caribbean Autonomous Council itu dah lapan hit. Lasoalan ke renegotiation Allah masih lagi nak lagi sebelum mat. Lasi council asal nama cepat clear ni soalan. Anak tu